Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdil masil maud. Malfuzat, mga kabtangan mulia, ibang mabarkat, deng Hazrat Masih Maud, iban Imam Mahdi alaih salam, amin dia janji in pagdatong niya sin Nabi Tarmulya Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Darajat sin hadis. Ampin hikatu padduman amunin hadis. So matod parkala pasalan sin hikayat. Pangaddatan iban sara. Amin kabakan piasawa halom sin hadis. Iban dakula in kapaidahan sin hadis. Karena siya na indaraakan sin Al-Quran iban sin sunnah. In kaibanan manusia amin di makahati bang uno in darajat sin Al-Quran, doon hayaon biutangan nila darajat in hadis. Hati niya amuyaon in manghukum Al-Quran. Biasing kaagi sin bangsa Yahudi hatungod sin kewanan deng ha mga pamarat saya amun yulinan nila. Bang maripa kamo in pangatod na mo hadis yan hambuk siya daraakan sin Al-Quran iban sin sunnah. Bang matod gumwa darakan bukod niya makarihil kahinaan hanakura. Gammayan mahinang yan partandaan sing kalago iwan kasambo sin nakura. Di kita makajari imian nauzubillah at inin hadis ini manghuhukum Al-Quran. Bang sopa maon manghuhukum Al-Quran wayron dugay suweda Al-Quran. In hadis minsan biya diin aon doon bahagian sin paghawal-hawal halom niya. Di siya manjari butangan darajat makalando intaas. Di siya makalyo malengkan hat sadya siya tuko sin dalil. Nal Quran iban in sunnah na hinang nila karua in matan hinang. In hadis ini di na lumiyo dahil sin tumuko sadya bang aon ganapan hilalawngan. Bedin kagi sin hadis amin mahinang in darajat niya yan manghukum Al-Quran. In kitab suci iban in sunnah ini amuna ini in tihabaan simpang Hindu pamano siya hawak tu wayrun partandaan simpagyanon hakim. Denga sababian ayaw tod kamu magian in hadis amunin hakim sin Al-Quran. Sa pamung kamu in hadis siya na in manukuhi haparihalan sin Al-Quran iban sin sunnah. Hoon, wayroon pagduarwa in sunnah siya in magpatarang bang unuing kawayan sin Al-Quran. Iban siya in magpahati sindan hangkan biutang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maun padaan yaon in mga sahabat niya. In sunnah ini bukun siya ngan sin mga pakaradyaan amin bakas kya sulat. Iwan bakas na pun sin tao hanggatus atawakan hanggatus kay mantahon puas deng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In mga ini amuna in pagnganan hadis. Ang pensunnah amuna in suntuan kakahinang piaragbus sin mga muslimin deng hapanagnaan. Miyawot in bilangan niya paibuhan bang bilangon. Sumakawa misan biyadiin in taud sin bilangan niya in hadis masi aon paghawal-hawal halom niya. Sabang in hadis yan di magsulang iban sin Al-Quran masisya tatay maon. Ganta ikatawang Al-Quran iban sin sunnah. Amin ipu sin panyap di mara persualan sin ka-Islam. Bang isab di halganin hadis na ingwa niya biada sin yutud imparbahagian sin luag baran sin Islam. Sa bang in hadis yan sumulang pa Al-Quran iban pa sunnah, iban sumulang pa kaibanan mga hadis amin tumaayon pa kitab suci, ataw in hadis yan di tumaayon pa Sahih Bukhari subay siya di taymaon. Karna yung pagtayma hayaon hikaon sin paghimuting Al-Quran. Lapay na yung kataan hadis amin tumayon Al-Quran.
Masanyang tuda ko bang wayron manusya bariman in kumapot sim pamarat siya bihan in hantang. Bisan to suway nyo hormaton in hadis. Iwan kawa kamo paidda din doon diin na inabutan nyo. So in mga yan, guwa day sab ding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iwan sa hinggay na hadis yan, wala himutingon sin Al-Quran, iwan sin sunnah. Suway nyo siya tay maun, suway nyo kaputan in hadis, sampay mabut amin wayron deng ha mga palangay niyo, pakaagi niyo, palako tabiat niyo, maghali-hali. Iban ayaw ka mo himinang sin ununo na hinang buat malengkan suway aun dalil niyo gwa deng hadis. Sa bangon hadis, sumulang pa ununo na amin bakas biyayta sin Al-Quran, usalan nyo naain pikilan nyo amin manapsir bang biya din hikataayon sin hadis yan. Bang wayron na marapat hikataayon kanya, in hadis yan suway di tayo maun, iban suway hibuhit. Karena bukon na yan maiyan gwa ding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bangaon hadis malamma, amin tumaayon siya pa Al-Quran, suway siya tayo maun. Sawab tiya ayunan siya sin Al-Quran.